Druga sezona realitija Zadruga startuje 6. septembra. Imaginarijum je spreman i svi čekaju kada će se oko 50 učesnika useliti u kompletno renoviran i proširen prostor. Kako je već poznato, imanje je izgrađeno po uzoru na Firencu, Veneciju i Monako, a prethodnih dana u Zadrugu je stigla flota jahti, brodova, čamaca i gondola, kao i najvrednija reprodukcija različitih umetnika. Ipak, iznenađenjima tu nije kraj, jer se očekuje da će za 10 meseci kroz reality proći čak 200 učesnika. Vidno raspoloženi takmičari pristizali su jedan po jedan u karantin na Petlovom brdu. I dok jedni obećavaju seks pred kamerama, drugi su izričiti da do njega neće doći. Ali u jednom su svi složni, da će Zadruga 2 nadmašiti prethodnu. A da li će tako i biti, ostaje da vidimo.